Urimi wa macani guku bururi-ini ndukoretwo ugikenia arimi aingi, no kuma mogaruruku maria makoretwo magikwo ni thirikari kuhitukira ministry ya urimi iria itongoragio ni Peter Munya, arimi marauga ni monete mogaruruku urugamiriri-ini wa ithii ciao na mihuko-ini yao. Kuringana na urugamiriri mweru wa ruhonge rwa KTDA, mweri wa mugwanja arimi a macani matanyihiire 400,000 ni megukinyirwo ni marihi ma mini bonus ya ciringi birioni 1.2. Ndeto eno ehithuritio ni arugamiriri a KTDA makiaria mari itinga-ini rieru ria macani mwena wa Gatundu kuria minister wa Agriculture Peter Munya ekinyitie. Nimewaamuru KTDA Julai mwaka huu, hiyo wiki ya kwanza around 8th, wawe wamelipa nyinyi bonus yenu. Bonus ndio watoto wakitoka shule holiday hiyo ya August na tukienda kwa siasa mume mfurahia pesa yenu, si ndio? Twina mwihoko na no njuge haha tuthiite na thogora tuthiite naguo ona bona ni turecia twakwa na bana thi njega na tureciria ona mwendi witu nacio mbeca icio tukamarĩha mahinda magĩrĩire as fast as possible nigetha mũrĩmi ahote ku predict maundu make na ahote gũthii na mbere na mĩbango ya maundu marĩa mangĩ. Kuringana na Munya, thirikari ni ihotete gwetha thoko ya wendia wa cai thi cia nanja, undu uria ni kiguni kinene kuri arimi a macani. Ona gutuika thirikari ihokaga muno bataraitha ya kuma nja wa bururi, iri mihango-ini ya gwetha indo iria ithondekaga bataraitha niguo kuhingurwo kiganda na kugitira arimi kumana na thogora wa iguru wayo. Pia vita ikaja huko Russia, ile inaendelea saa hii Russia na Ukraine, tunafuata fertilizer pia huko. Hiyo yote ikachangia kuweka bei juu. Kwa hivyo watu wasipige siasa na hiyo, unao wanajipiga siasa na hiyo, kwa sababu wameona tumebadilisha kilimo. Ile kitu tu wanaona ya kusema ni mambo ya nini, ya fertilizer. Turageria gwetha alternative fruits through the CIC country nigetha tutigire macani mahota gukinyirira kiria twina mwihoko na turahoya bara ni gucoka thi na yathira because it's a global issue na ni affected everybody. Arimi aria twaraniirie nao makigathiriria thirikari ni mogaruruku maya mothe tondu atongoria tuthurirwo ni andu ega muno na makateo macio ni tukwenda kunginyitikana ati he mbeca cia murimi maiyite kana marite na njira ya ngukumio na njira etagiriire. Ni tukubatara andu acio makinyukirio makinya maria magiriire na nigetha murimi acokerio kiria gigiake. Mbere twari ahinyiririo muno ona mbeca irari thi biu, no riu mbeca ni cianjite kwambatira na twina mwihoko bia ni ikuoneka. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Ndio waone wenye walijenga hii factory.